Abusia ye mama akwa babiem eba senior Chris Media so. Eye mu bibia mu dehye akua ampofo a se de mitisi sunyan monten so a mefa kuro ni bomebo no. Na ene de enye nkwankwa nyiase. Mo amunim se ne mabunu na ayaba no. Ebi mu de omo kasa esie. Wotime bu so bi se mpacha oye die ni. Pacha minti twie o, pacha minti se yo na adane brofo. Obi ka twi mpo no se de meti a meka bi na chese brofo ni namu se ya obusa na onim ne kasa nti ene ye tiesi ne ebusa denti ene ma omo de saa omo identity no omo de sie nti nene me ne ye sister ahofe obamu a ye de toro so bon se oba osipisita ebe twetwe enkomo sister akwaba ye na mama na mpacho apome ewade adon ho de ne pa mpacho de obeba odin achi befrem mama amasechiwa befrem mama amasechiwa pacho ye kasabe nyabunu ni mapa po beka bunu ni po ana bunu ni mapa chese mama ye bunu ni papa ye bunu ni nti nyabunu ni aba wombono matena bunu batetem bunu anda so te bunu tina chese etiefo ye sha sister on kwade o ma yehu baabia na sifrio o ka bunu o de mibusa no de bunu ene yima no pacho ene ye question de na mabonten so say ene youth na aba no ebi mu de omo kasesi denti na masade na esi okay nuanda se also watu achim ha na awie nipa dodo nyina me ne opesen onendi nkomo ade potinti an nsusu se nipa dodo na abede bekase esi no oya koye peer pressure and for some any baby a ye mu binu ye pese ye pagya ye ho di koduru nti na dodo na betting the identity the real identity of them betting the sie no abeni nti ne me kan sei nyabunu ni aba wombono batetembo no suku ni ade nti matima kohie nipa bebre abenya abonofo abakoye me namfofo dodo na be free regions ahodo ne beye kohia ye ona nse bebenya abonofo abekakasa afofo ndi no se me kan dia ane akwese ferry enti me bese mekan krongasa ni bia besrem anaso bekase wo kase di onyonde ndi amanne youth ne yemudodo na se yetu kwane kakra fie krom ye kupie ba bi pe ye refri kron kasa ni nyina ne se me bese mekan bia betwetwem me bese mekan bi kura hu se anasa otuwe o kire ne hu bebrebe nyina sa o ye bono ni na che se wo kra no wonye proud of baby ya wo free empanifo be wa bebu obi be urefu kro hene abene a oyire adwabo ase ne baby afri so de o twumu oni betene yepe ondi mvansie me fa kakra ntumo njere ye ne mame wiye ye koye mame ye brekum nsapo ye ko brekum nsapo ne bia hu se hani mfiri nyabonu ni nti nkasa da bia ne menamvo ye hia mekra menamvo nzandefo ne be ye nanki ye hia ne nka no ye ko pie brekum be hu se o wampa na chese ne kasa oka no oye bunu ni ampa man family identity ensie bia nti saade no ne youth ya ba ne ye njai saade no so ko pie ba bia hu pese bia be hu se nye nipa sumasi no odo identity sie obi tin konya senkra okro bi so ona ne kasa afofra akọ adapt wo ba bi nti bendimi hu ba bi o free ne bede na akọ ne nchi enti obi sa amanso kakra me wo ka fo ho no mani oya ma meme na kire me bono odo se mente bono kasa no ba o menene kasa ni nyina me de masoto ofom no metimi aka se de o kai ni nyina no mate ase esisi ama ye hu se wote hona mo wani je ukurum kasa ho a eboa ese bedu ma bi bekọ baabi kan wo kasa ni ye ma ye hu baabi a ofri a na kire se akoye de wo ho nti no we ye se toa so nti be ma ye sister aka ne last word ene efutu a wode ma mabunu no na ya toa so sister ama efutu be na de be ma mabunu no ebiem ndie futu kakra ye nyina ye mabunu nso nya babunu ni bi na mo woto da mandwene se bi ni metufo nkyere ode oyes ewosia oye opportunities bebre ya ye kron ha sei ndi bre ufiri ni bre woko biake ukodrama be hu se ha ni mfiri membra panyini na okoprempe college ewo Kumasi
onam ne bono de no ka ne school ho ndi sa ne be metron no so ye bono ni nti okabrikum bono sa de a okabrikum bono de akwa aduane anka wo se be manipulate ba akwa ba amani mienu because obeke oka ne kuro nkasa what you say na ngo kwe na de nko school prempentiki nwira free san free brekum ana sem free drobo de a oye sa refi wachi bi ehwo ni so oye ayi mese fo ni bia nti nsuro no kuro nkasa obi opportunities bebre de mawo ndi bre obedru bia kuro nkasa de man don twene na bibi pa oyem bibi papa ya fie so a ne oye ndi so refi kuro nkasa ne wonga nsuro ne sangofa benchiri ko ne kofa kuro nkasa honi ye free stama nyamishra so wosane yetna evise ne wa mabono no mi wia me ko meba ma wa kire pepe ye obono books bebre cry a hono ma obunu ma oh yes ye obono books bono bible cry wo hono ma obetin wa kane ne wasua kuro nkasa na kama pa yo ahwefo ne yetiefo mo mahu de wi a sister always ne kasa de kola keke na de wote ho ka kom kasa asepempe mi wia me kwaji bunu book ni bi na masua uhia me a me ka asante me ka bunu mi sua ni nyina bi ye toa so na ne ne sister amma sechiwa bunu ni mapa wa kire se ne ni gene kasa ho na watu ye fo se sankofa wo hwe nchini ntu ye mbabunu na se onim se wo kasa wonti mi sua enka akiri kone kosua ye toa so temu choko etiefo ne ahwefo kasa ye toa so na ya toa so no mesa behia ababa waso no we de mia mediem minya asantini ene ne betwetwe nkomo na we nte brofo bia nim no awish ye konle local dialect sister na what is say Yamiado na so Yamiado asa ne kasa no mintini nyame meso what is say Nyame adom na so pacho me asantini na so yen can say me half Asante and half Nkran. Half Asante, half Nkran. Nti oba Asante, ya Asante na ofri. Mama say me ye free be kwai ba me ko hoda. School na de me ko be kwai part of it. And Nkran ni no so ofri. And the woman will allow. I've been there since. Ye catch you. Sorry. Matina ho e free ra ye wo me. Yeah, ntino. Die ene die nte enam ni se mabunu die nti ena ye kasa ye disie se na meni menua bayi betwetwe ho nkomo Sister Sarah yes die nti na ne youth ayaba ye de ye kasa si obi ho ye aka anwona pa wote nso ka so die nti well me da say ene o question na odi amame no na mechia wetie phone so say omo oh Martin. Well, about question so yeah. Emebunu no they Pacho you are past. Emebunu ye na ye ka ho ba. Me akasa mukra ma me fa me ho example. Okay. Me nyini no ye ka chi in English no. Ba na brofo ni more. Yeah, you know, me find it difficult to speak the chi. Really? And baby, I'm not so area more no. You are not permitted to be speaking Chi every time. Okay. Yeah, you know. And now hard for me to speak the Chi. And at school now so it was a private school. Private schools so they as you know. Pacho so bodwem. Se me ka so bodwem atiase. Like hold on. Actually hold on, okay. School na like musua Ghanaian language wo. Oh yeah, yes, yeah, Ghanaian language, but what time you this sad then? Time in Panwa, you're not supposed to be speaking Chi on campus. Okay. Yeah, and internet, you're restricted on the internet. You're not free to be speaking your language. It's obi when you cry na untimi nka kasa because onimso can your best friend and nothing. So that is not the time for you to be speaking your language apart from English. Internet Sister Sarah Samitwase wo Chi na ntimi kan wo di blame ne ema baby akọ school baby am go school so say na mama monka mama yen kan chi no kra nti are you proud of it so wa like twini say metwo me ka twi memu ye de na ntimi express me de etala na me ya say me ntimi kan twi because me ti say
me yonko asantini e ka twi ni na mu pia na e me de ba mpese me so me kan bi so meet me kan me kan na manu afum na meet me pon kan twi for like 30 seconds me kan me de bro for be from this year nti no uhu sana na mombe na we to say your books your teachers around yeah me pe teacher ni ma me say meet me obet ma chem chika but ankusi baby because BC kran me 3 I tried and the teacher you say I tried and so I get it's good say I tried but omo ma me boa say commit me a catch and so still na yintimi nka ono de otichi no oya santini yeah go ntimi nka chi ni papa sa etiefo ne yahwefo mo amohwe de ekoso a hai mititwi na den ni say ya ye sister ne de o say ono o di blame ne be ma baabia onya ne foundation if se hone en mom enkatwi ti yesrem ye Senior Chris Media so say eye mother tank say even say school ne yen kabrofo a mo allow enkra ne kakra no mo nkatwi say sister hwe de we o si bre twi no ntimi nkan o kasa kakra be na brofo ne de enenam mu tin mesrem ye say media you say other schools no mama sa akwanya ni bi no mo ntimi fa express wo mo ye to aso ene de kasa mo beti mu ahudro bebre titamu choko ye to aso